Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Ki seng bhalang baper ki badan hau port usam jong Mawson Ram Community and Rural Development Block ki bakentup ya ka seng KSU ka HANM ka FKJGP bat ka HYC kila berngem ban syongkelan mongor hakmat ka main secretariat lada ka sarkar jela kamla ban penbena ya ka jingkentiu kordan ya ka Mawson Ram Community and Rural Development Block sya ka civil subdivision. Hak bayi David kini kini kikin hon seng bhalang hakan rew tarik unai lor arjar arfuar kila perlong da ka signature campaign hayo Mawson Ram kum kadak ka jing pensedang ya ka jing dawa ban penyo civil subdivision ya ka Mawson Ram. Bong ba ngisong leran teng ladang ni present naka CRD Blocks Mawson Ram. Lada kadai kino kijak training su nama balai ba ka Blocks Mawson Ram ni kadai ka blocks ka balayo award ba kadai ka blocks ka ba sadin tam. Te parlo ba e long kimi long pa kon samlangi su do ba ka blocks ka jongi kadai ka way ka badang sadin. Te kumta lana ni jon ka jinga kali inget kam ma ni yoi ba kana ka blocks ka jongi ru kumba nila angot kabaya dai ba kada ka issue ka bamta ba kumno ban kerpas ya ka government ba kan yo ban upgrade no na kani ka CRD block sya ka civil subdivision Mawson Ram te kumda ni don ka jingermen ka background habang yo ban ya trelang ni yo I ya uso jong ka jingjok balaran in pai shu ju om nang kata ni pai sa kilan border area kinom chong chnong sa po border kan no public ki syam ding ye namar habang ki don ka ban wan hot tang ane block kadang kam aram ngila banong Henry kidon gigam kita kimpalong kuat kipatiang tangan ne hapo blok kidon kam ban le chapo ka district te kumta ni don kam ban ya karishan lang namar balai knong ba ki border area ki preo ki private ki jongi ki bachong sa ki border area jenyo ban yo lang ya kata ka jing songsok lan ka jing sok ha kata ka jing em ka jongi kumno ban ruan ki babon ki kam na kam ta ka jing biang ka em lang salang hi baro ka wai keseng jong kasi endel dengan blok jong ka Mawson Ram kaladai kebalarim na preng kebalarim tam kumbangal pensiau da duk mene kaladai kaberakat kerdan lane ka bakama syua paya ka jela ka bangyo ya ka jela bupura apa ka jela me kalia kumki kanun ngidak da ka jesiau leran kumki pajba nang sedong jesiau leran habang ipai sa chisin ha ka bede bakani ka Mawson Ram sia di blok kaladai sisya ini kum kanun bangin mi sakmat banitai banitir nak benda pandawa ya ka sarkar mekalia ban penyo no ya ka civil division hamne po Mawson Ram namar ka sia di blok ka Mawson Ram kadai ka pemerintah ko pala ngadu mene ki pajba nang sung ngakot ngawer ai bakane ka rensan kan pikit ya kan kredit peneripi ko ki pajba iwai buwai ha kane ka janmik ka pemerintah namar gidawa nang ni sakmat ka sarkar kadai pan pai kemat lem kentang ngikut ki sembalang ngilayang rangpa kawai bandawa la depan teaching kang hamte po assembly lengba kinoi kemar ki bangan jit mentang bakindan hasanda ban kerjaan ya kene ka dauba lene ke isu jo ka jat beliau ka bakta ya ka dong ka thaji ko Mawson Ram sia di blok berakawai ki pai ba nong song song lese ke jingdu ka jongi ya ka sia di blok jingdu ka jongi ya ka civil solution lese ke de ka dauba ngapu ke cingkeli kemat jong pi ki pai ba nong song song ha ka de ka dauba jo ko singi lese ke de ka dauba ka bangi bakla kum kinong kerjaan lada kinong jit ya kita ki political party banong kinong thawa yu teng assembly yo lese ki bang mangi mengijit kim don hak ruling lene hak asaj ke government dena kata dong ngapen siam ngakot ngawer pi paj ba nong song sedong jong ka Mawson Ram constituency ngilang ki bestat balar kumna ngidi ban yo yang nong mi kemat obadan hak ruling lengba julus nam arjar fly ki paj ba nong song sedong kum ka kanhon ngidabro da ka sing skill leran habang ya tai ya kaju
lada ka sorgar ka don sisya ka jing ikli lada ka don sisya ka jing i gai na ka benta ka don katan jong ka mau suram ngadu menang lada ban yo ya ka civil subdivision namar ka lei ka wei habang ken ka population ka lei ka wei ka blok ka bala bontam hapo jong kali ka jelam ka ka jongi jela jungi kam ken briu yangi ka mau suram ni ha ban jawano na asam namar ban radon ka blok na du ka po jong ji sensar jong ki asam ndai kam nak ban long kom ta dah kani ko por nailang jungi kum kikan hon kumal pan snow menen akmat kani kadi geseng bamengkong bangi lumdang kum geseng balang ke aku GGP kalapo memorandum mensuah ke chief minister ke balik no ke KSU kalapo bagi wai geseng balang kalapo ijing thok kendrai kampoi syakathong demand committee civil subdivision kila lek kawai hadin kawai dan jeng pensngau baka mo sendram ka de banyo civil subdivision kinong may khmat tungi kilek bat kiwan ka basusi kalong ba mangi nong ilam seng balang ngihap sak dendang ngihap perta pai ba namar bom denong perta ka basusi banitu ipi kalong banadu baka mokorwat kayo ya ka civil subdivision kamu sendram kadawa haba kayo ya ka district ro kamu sendram kadawa kay ka belajar kita lapor so slay uman e udon tang marway kipat ba undon na ka tagadaw swa bangin sim ni garay ban penong de demonstration hanpai sekretariat ni kwa belum swa hakidong kitai ban pensai namar kipat ba yo le sekim snoto kay kita ka civil subdivision kay giji mentoy la dayo civil subdivision nganye tu episai kedar na lor maka de pertai ka bekerja jam la dawan ke civil subdivision kan soft ya ka problem la ne ka jinge ke jing kerja jam la benong kat tu kat ni na ki sama pemio kam jam pinyo kam na gijingwang ni civil subdivision kila ban sengkam na makalahe ke area kila pun kikam kila bantrai ki kam lejong bat kumta terter om dang kata habadon civil subdivision nganya tu ya pi ki kam ba pi julet selong mendon kam su ban le selong kutang neh mo sendram kata mendon kam su ban penulisan ya pi padanga bunsin ngi penyerap di kam baki pai ba ki ong ini ban penyerap ban lek kata gajinan kam lana ngim tre ru isu sunai lani tre penyerap ru kakta e kepor ke jungi ngamong yang bisa kakta e kepor jungi nya ban lek kemal pus komunis khmat don kipor ngila poi silong mbia kendu briu haban sa silong bat pendep hakiwi pat sini tema kata dan bepa ban pensai hangni bakan khot penyewer piki pat ba kabasusi kalong ba bonsin kinong sunong jungi I kumba kimpatiaw na kata civil subdivision London kini ki kena school se kan genja kan ka meeting gaw juni pemerintah school nama kata ngai ke jing play ke parpang kini kena school ki hapan mi ban pep ne ki kelas jungki banisya mata bat ni hagan ngesi pemerintah kenama kata ngai ko aware ndu kini lam snong inong am himasima nadu ki rurang ba jogodong katai balala jaga por bangi nyilek penyakit sekretariat ni kepat ke pi bapi ni benong ki bekroi ban kelam kan ya ke por ke sini jo pi ban dalang bat ni kenapa ke sarkar kan yo I ya ke cak angut jo pi ki pai ba langi ni tamangi nganu beno hanne lese ke sarkar kan ong ba ki kwa tang seng balang ki kwa tang kirang ba lani ki rurang ba jo kodong thai ki pai ba ki klem kwa ya ke takas civil subdivision ketika blok bat mano bulan raya ketika blok kadaya kepor jong ke jing sencar ke sarkar sam bat nadu pengiyo ya ke jing sencar ke sarkar sam nadu kini gisni kadaya ke blok asak kumju kumbakalong lalu pian nujor ya ke jing yo ya ke blok mentang ya poe dun rupo snem tolong teman kelai pa kolayau
ban ngatarai bagatika blok hadu menta ngatarai lada udeu breu ngatarai waktemen kipinat ngatarai hablut usnyur laslan ngatarai ndrikutna tegelong kai ke katkom ke jing tip nak sensos baga jinbon jong hisnong gelong hakane ka fiana di blok long ko chispa ndrip saw ma chispa ndrip saw ni bat ke jinbon jong paiba gelong population gelong sang pusau hajat tam bat ke jingdon jong ikna bala nangto anang pule gelalong tado 100%. Tela don kam ban pelong ya gane ke civil provision hanni namada ke jingdon ke civil provision kawan ra isipun kijing mentoi hagane ke than barkadong ke jongi nama ladang yo ke civil subdivision ngani TP ngimdon kam sio ban pelut pisa ban ente chilong di office kam tam ngani sio ipi ni bathan berjong te than border area nadu snam arhajar kalau jawabun warra eka police station nangte nadu kapor jong pati esirna bam kwa rublei ka sarkar me gele akala sanction dapile yekiran patjong mdon bisa kalau de pakai nadong sedong iki nomor bakti area galong ka sensitive area kabe jinga mix up bala doron kano ke jing kelumar doron kano ke jing ja ubri unte la yablut ki pulit kinang poi tekene ye ke civil subdivision ni trofi nadu snam propran leki nadu snam propran ru bak mesna khasanti ubolong wemele no mikmat komta ter ba pidi nyang yo nanta uba PNCM nanta sagini gimanta hot meeting after meeting hagini giseng hati office ngin dawano ya keblok ngikran penlong ya gani gerensan kom gerensan ban yelekai batno Henry ipelong ya gani gerensan kom gerensan ban ikun nak nda kini hybrid kijongi giblayang ban saki hakne gelempung kejongi nomor kata sesifin ya apil sepi kom kipat ba kinong sinong kibayok snong ba jone tungong pensawa airi jinggersan lansia bangilet bantur handis ketriat ngini lelang deki pawa jangut kinong sinong jong mau sunrang kau saudara dia lada pimai hakum gani kapor pinse saki deki pawa jangut kibril jonggal Muslim Jar Block Timlek Bentur Hanghi Hasgar Triat ka isu kabala sateng daki posnem bakni kreshai ka message sapi ko kurat Chief Minister Branpuram balalap yaki way pikloi ban kular ka Muslim Jungiro kadai banyo ya kata kaju kejingkular bar kejing ai kejongpi nikwa kum ke gift hagani dorba sunrai yangi cepat ba jong mau sunram siandri block bat nikran ke besha shafi ko sarkar MDA panggil terang Dik ya ka civil solution ban wanra ban penkran ya ka administration jong ka jelahi bro kawe. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.